Nia police lam hi pun phot mai la ke po tha jogin karing thil hri sol pal chin fel na tan po poi khoi tu kan man chho phot angai ni pukim o kapu kan zawai ta na thatlan zok nan mimalanga lo tor mai hi angai ni kan joint venture hi kan tan chuan lo na tur ani mai ba ka Chinese economy tan po thil thra ya Korea bay kan tok di hi media lamin an report chuan rampan hi inkara political issue aron ni chomai alo thorom thea chutiang ni chuan joint venture nei tura kan malak na hian ator pha theidon ni witness pokanaya chuwang chuan joint venture hi kan chin fel nuwa law police lam chu achuin ha tho tirila an thazogang chutini chuan investigation chu itishi lo meng o ma se khongein hein beina hian mo phurtunga chun min ngai song che ole itra chen ma chu meeting chu kan postpone ri mai don ne ole kan kal to mai nge ikalang o an hoisan dur khop mai enting a police lam roite an soi chungam chole an phani harmun takin kalowena mase tu zo khangai tol thattu ti ka thelo chung tek shukan hena tung hian shre chu kan tumai don amnya tol thana thlen hun lai kha chuan in chede walo thina mase tu na chuan veng nom taka building in chonga sang nei to building in na kashit lo chemia a real estate office on the building hi amata nia kumsan he pathum mas thlave khana leya enting a driver lo rongot chun hatiang building hi alai thite lulang thil dik lo chu omane kan soi thenga enga matal chu kan zo chu don ne chung dek shugale shin hian te ya shin hian te le pusu la chung dek shua zam hau lo vamel nilo doi zap mel taka mel ai shelo mel taka men anilo zam mel taka men avamak ngati ga voina kati dan turi kati fu thei mi lova hun kan lo treto entinga ma ti zam tur chon kati o chung tak show ngai toro medang ta na zui du turanga i homa ngai nia medang ta zui tur zoka in pha niam chu i thei lovania prosecutor office apo i thove to thin kha i ho senari ru ne khan i chet ngai nia